बेमारनि मुङै 5,000 खननै जाबाय मोननाया 200 खिन्थु रावबो जों जोंनिफ्राय जि हायो हरनायाथ' बादानो हो खिन्थु रोग निर्मल बिटिआर होननाय मोनसे गिबियावनो बुंगोन जाय मिडिया पार्सना प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव अखान्थि प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव जाख्ल'नाय बेबायदि भाषाखौ जाय मिडिया बाहायो बे थोंजों बिपिएफजों लोब्बा थानाय खारन सुइजारलेण्ड बानायनायनि ओंथिखौ हयथ' बिथांमोना नेगेटिभ सेन्सजों लादों आरो बे सुइजारलेण्डखौ प्रमोद बर' एबा जों साफा सानै दैदेनगिरिखौल' बानायनो थाखाय बिबान होनाय बायदि बिथांमोनखौ जों नुदों बिथांमोनाबो जे बिबान दङ बेखौ बिथांमोना बावनानै दङ दा 32 नं भेरगा समस्तिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि भिसिडिसिआव साननैसो सिगां नुदों DY 365 आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव DY 365 মিডিয়া আমার ডিমাকুচিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপেবৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মিডিয়াৰ মানুহ হয় তেওঁ ময়ো DY 365ত কিন্তু 5 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা 11 চনত লাগে মিডিয়াটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে মিডিয়া পাৰ্সন এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা অঞ্চলৰ আমি যেটো কয় গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ মিনিংটো ক'ত থাকিব আৰু যিসকল ৰিপৰ্টাৰ্ছ আছে বা যিসকল আমাৰ এডিটৰ সকল আছে তেখেতসকল অকমান জাস্টিফাই কৰাটো ভাল কোনটো নিউজটো পাব্লিচিটি কৰিলে ভাল হ'ব মইতো দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি মিডিয়া তেওঁলোকে কেনেকা মানে বদনাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা কয়জন মানে চেষ্টাটো কৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা ডিমাকুচি ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত নবীন ডেকা নামৰ বেনিফিচাৰী গৰাকীৰ যেটো ঘৰ PMAYG এটো কনষ্ট্ৰাকচন অৱস্থাত আছে এটো জাস্ট নিৰ্মাণ হৈয়ে আছে আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ অল ওভার অসমত অমৃতকাল কা মানে মহোৎসৱ এটো বুলি কৈ পেলে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত আমাৰ ভিচিডিসি চেয়াৰম্যান GRS GPC BDO সকলো অফিচাৰবিলাকত এই গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি দেখিছোঁ জুলাই মাহৰ প্ৰায় চেলাপালা কাম খেল মহাৰাম কলহ যাত্ৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আমাৰ GRS GPC বিলাকক ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ কাৰণে কিছুমান কামটো অলপ ব্যাঘাত জন্মিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিমাকুচি ভিচিডিচিৰ যি ঘৰ পাইছে তেখেতৰ ঘৰ 4 মাহ মানে ধৰি হেতু কাম চলি আছে তো ইয়াত অকমান লেহেমে হৈছে তো তাকে অলপ সুবিধা লৈ পেলে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত EMA খাইছে প্ৰমোদ বৰৰ দুৰ্নীতি হৈছে বুলি কিন্তু তেওঁলোকেতো কোনো প্ৰূফ দিব নোৱাৰে যিগৰাকী ঘৰ পালে তেওঁৱে স্পষ্টভাৱে কৈ দিলে তেওঁৱে চৰকাৰীভাৱে যি আঁচনি পাইছিলে বা পইচা পাইছিলে সেই পইচা লগত সংলগ্ন কৰিবলৈ তেওঁ ঘৰটো বহল দীঘল বনাই লৈছে গতিকে তাত কোনো প্ৰূফ নাই আৰু প্ৰূফ দেখাব তেওঁলোকে নোৱাৰে আৰু বাৰে দেখাই থাকে মইতো নাম ল'ব পাৰোঁ পিংকু কলিতানা আৰু আমাৰ পৱন নাথ তেওঁ দুগৰাকী যদি ই এনেকুৱা নিউজ যদি দি থাকে আমাৰ এই শান্তি পৰিৱেশ যদি অশান্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু নেক্সট টাইম যদি দিয়ে মই ডাইৰেক্ট মানহানি গোচৰ दियार कारणे मैं खाजु आसो यार सरकारनि बानजायनायाव दिनै मोन 40 समस्ति आरो नमिनेटेड एमसिएलए लानानै गासै 46 जायो बेवहाय जोङो मोनसे समस्तियाव 200 जायफ्रा फिसा फिसा गला होयो बा गुबुन गुबुन खामानियाव लोब्बा बा जायफ्रा फिसा फिसा इन्डास्ट्रि बानायदों बिथांमोननो जोङो थोंजोंहै 5,000 रांखान्थि अनसुंथाइ होयो साफायाव आरो बे अनसुंथाइ होनाय बिथांखिनि मुंखौनो जोङो अनसाय बिथांखि होननानै बुंदों 2024 निफ्राय बे बिथांखिखौ जोङो होबोगासिनो दङ जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे बिथांखिखौ जोङो होनाय जादों आरो दिनैनि बे 32 समस्तिनि 200 बिनायसाफोरनो बे चेकखौ जोङो नैबे टटलापारा CDCनि बे लाथ'नानै दोननाय मावखुलियाव जोङो बे बिथांखिखौ राननाय जादों आरो बेवहाय जोङो नुदों जायफोर बिनायसाफ्रा मोनथारनांगौ बा जायफोर बिनायसाफ्रा फिसा फिसौ गला बा बायदिसिना खामानि मावो दाउ फिसियो अमा फिसियो बिथांमोननो बे 5,000 रांखान्थि अनसुंथाइखौ होनाय जादों दासिम जोंनि बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 15 खालार खालि जिहेतु 3 बोसोर आबुं जागोन बे 3 बोसोर आबुं जानायनि सिगां जोङो सोलोंथाइ आबाद फालांगि देहा जोथोन गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै गोबां जोङो मिशन लाबाय बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन बाहाय जोङो सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि पिक मिशन बे जागायबाय बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन बेबो जागायनायनि लामायाव जोंहा गड मिशन बेबो जागायबाय गोबां मिशनफ्रा जोंनि गेजेराव दायो जागायदों आरो बिनि अनगायैबो
थोंजों बेनिफिसारिनो थोंजों जायफोरा बिनायसा बिथांमोननो होनो थाखाय आय अनसाय बिथांखि नैबे दिनैनिया अनसाय बिथांखि फरायसाफोरनि थाखाय गियान सोरां बिथांखि आरो जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो थोंजों जोंनिफ्राय मोनसे किस्तियाव 25,000 जोङो 75,000 होनायनि खोथा आरो बेखौ जोङो आलारि सोरां नङा माइनावसि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो होनाय बिथांखिखौ जोङो माइनाव सोरां बिथांखि होननानै होनाय जादों आरो जोंनि गामियाव गोबां थानसालिफोर दङ गोबां गामियाव थानसालिफोरखौ मोजाङै लुफुंनो हायाखै मोजाङै साफा सुफा खालामनो हायाखै आरो गोबां गामियानो रांखान्थिनि आंखाल दा बेफोरबायदि थानसालि मन्दिर बेफोरखौ साबना हामना खालामनो थाखाय बिथांमोना मोजाङै खामानिखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि 2 लाख जों रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जादों जायखौ जोङो आलारि सोरां मुङै जोङो बे बिथांखिखौ दोननाय जादों दा बेबायदि प्रकारे কোনবা পার্টির হয়ে দালালগিরি করাটো ঠিক নহয় মই মিডিয়াক ভালকে জানো মিডিয়াত আমিও ট্রেনিং লৈছোঁ মিডিয়াৰ ৰুল মিডিয়াৰ এথিক্সটো এনেকুৱা ভাইলেট কৰাটো ঠিক নহয় আৰু তেওঁলোকে আজি যাওক যাই পেলাই ৰিপৰ্ট কৰক ঘৰটো কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু আমি বহুত ইয়াত দেখাবলগীয়া পজিটিভ এংগলত দিবলগীয়া বহুত নিউজ আছে এই নিউজবিলাক দিব লাগে মানুহে নিজৰ বাহুবল ধন কৰি কষ্ট কৰি পেলাই বাহুবল ধন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই বহুত ইষ্টাব্লিছ হোৱা পাৰ্চন আছে বহুত খেল জগতত বহুত আগুৱাই গৈ আছে বহুতখিনি কাম হৈ আছে ইয়াত এইবিলাক তেওঁলোকে দেখাওক পাব্লিকক দেখাওক আৰু কিবা যদি অসুবিধা হৈছে এইটো দেখাওক এইবিলাক নিউজটো ব্লেকমেইলিং কৰি পেলাই ভিডিঅ' তাত পইচা বিচাৰিব যাৱা কাৰোবাৰ তাত পইচা বিচাৰিব যাৱা এইবিলাকতো নিউজত ৰোল নহয় নহয় মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰি দিছোঁ এইবিলাক নিউজটো তেওঁলোকে কৰাটো বন্ধ কৰক আৰু যদি এনেকুৱা যদি আৰু নিউজ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই মানহানি গোচৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ম बिदि माखासे मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दङ रायजोनि खाथियाव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों दिनै 100% जोङो बिखाफोर दाननानै बुंनो हायो बे बिथांखिफोर जेसेबांखिनि जोङो रानबाय आलारि सोराङानो होन आय अनसाय बिथांखियानो होन गियान सोराङानो होन अनसाय बिथांखियानो होन बा गुबुन गुबुन मिशननि बिथांखियानो होन बहाय बेनिफिसारिफ्रा थाइसेबो फैसा होनाखै थाइसेबो फैसा खरसा खालामाखै जोंनो थोंजों बिटिआर सरकारनिफ्राय बा जोंनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जिफोर चेकफोर बेखौ थोंजोङै लाना फैनानै बिथांमोनखौ लेंहरनानै बिथांमोननो साहा पानि लोंहोनानै जोङो बे चेकफोरखौ राननाय जादों बेवहाय बिथांमोना जोबोद खुसि जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बेखिनि रांखान्थिजों गाव गावनि न'खर दैदेननायनि गावनि जिउ दैदेननायनि खामानिखौ जागायनो हागोन